IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Saan ani naman Miss Kayla Camille Ortal nga isuna tirang 2 itikalkal pa sa pharmacist licensure examination anaangay Abril 18 aging ganat 19 2026 kunana nga idagur ora isuna iti resulta ta exam dakit manariman nga agbiboya nga meditan makita na nga dan iti resulta ket saan isuna ang nag-assume ang makastrek ken agbalin isuna atap notcher inayon na ang curious isuna no siya sinod digitoy atap notcher iso kinita na iti resulta ket idi makita na nga da tinagan na ket saan na analapdan iti sangit itinapalaos aragsak na idinamon na amay sa isuna kadagiti top notcher. Sir, idi kami agor-oray na result agbubuya ak. Gatatan. Idi nakita ko nga ada di result. Nada nag-chat gamin nga batchmate mi nga. Congrats top notchers ko na GGC mi nga sa whole batch. Nung siya kan ko pa inassume sir, han ko inassume dalawa top notcher nak sir. Kasi hindi nga unog ko. Hanak maka top notcher nga sinarigatan nak sir talaga. Kasi doon nga ang board exam. Kaya idzay. Gabuta na curious nak sir no. Apay in congrats sa dagli top notchers na curious na sino top notchers sir. Kinitak sir. At nagitak ginawan ko. So nag-iiyak ako sir. Nag-iiyak na kanakapigpig sa na nag-ibit na kon. Ngata mo pala yung karo ba may sir ko na nakapasa. Kasi pero may ibit ko. Iso DJ nag-iiyak talaga nakapigpig sa sir. Kinag-ibit na. Kinagtingting na kini Lord. Kabayatan na inbatad ni Miss Ortal nga iti agda makit awan pa iti plano na may panggap iti panagtrabaho ta kayat na i-enjoy daytoy akan ito akadua ti pamilya na. No DJ work circuit awan pa definite nga plan ko kas lang ti kahit tata at the moment circuit kahit ko nga enjoy detoy and siguro kat things will follow through sir. I hope ket makaarami na to ti makakaroon na ti good decisions. Tapnon amok no ay nati papanak. Mainaay giti daytoy inpakam mo na nga iti panagbalin na pharmacist ket tapno makapagserbi iti komunidad ken kastamet agagem na ang mapapintas iti healthcare system digiti komunidad. Dati pinagbaling nga pharmacist that ti one of the reasons nga min circuit kahit kung hag-serve ti community. And hanman nga amo ti amin no may isa ka nga pharmacist sika ti pinaka-accessible nga healthcare professional ti community. Gusto ni kajibotika ada makita nga pharmacist. Mabaling kagdamag kanya na. And kayat ko sir nga haan nga siya DJ pharmacist nga aglako lang ti agas sanga di makita dalang nga makita dal pharmacist tagalako lang mo detat agas ako kahit nga kajay sir kahit ko makita dal pharmacist maibagad nga ay may ko pagdamagan detoy may ko nga ibagan no ada concern ko ti agas no baling ko damagan no ada concern ko ti agas no kasanusa rin kahit ko kajay sir nga agted nak ti knowledge iti community ag help na kanyada nga handa pa yung mabutbuteng sir han lang nga ti patpatsinda kadagata makikita dati social media ko ma sir mapapintas iti healthcare system iti community tayo sumuti pag-startan na sir tapnon nasaysaya at met lang iti health ti everyone sir Kunana nga adda digiti kanito akayat na niti sumuko ngem imbatad na at obrayan na iti kastoy akan ito ket umasidig isuna iti namarswa tayo adjust tapno ikan na isuna iti kired ken pigsa tapno saan amawanan isuna iti namnama para iti IFM News Idol Rain Santos tatak IFM IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.